افدي سالن دکتۆرێکی کورد دکتۆر مەروان ساڵح پیرێ پسپۆرێ نەخۆشیên çۆک û romatîzmê li Brîtanya dimîne bi destpêşxeriyeke gelekî ciwan rabûye. Ew destpêşxerî çi ye? Her sal di caran ji Brîtanya diçe Qamişlo her carê mehekê dimîne û di wê mehê de nexweşan bê beramber belaş derman dike. Di vê meha Remezanê de jî Diktor Merwan çûye Qamişlo û ji bo dermankirina nexweşan çi ji dest wî tê dike bi nexweşan re jî gelek dibe alîkar û tu peran ji wan nastîne. Diktor Merwan Pîrê ji Qamişlo li gel min e. Diktor tu bi xêr hatî? Êvar baş kek derbixwîn, êvar baş. Êvara te jî xweş, mala te ava, destê te sağ bin. Ev proje, ev destpêşxerî, ev mubadere çawa hate bîra te diktor? Tu li Brîtanya dimînî, her demê tê rojava ji bo xelkê derman bikî? Ez mubadere zatiyê ji ba min e. Mubaderek wek divê me gelek xwe din kir heya ez giya min vî ilmî û li wê de ez karî nakim. Karekî li wê de ez volonter bişexulîm û mi dîm ev volontêra min bira ji milletê min re be. Yani karekî tewعî min wir jî dikir. Ê min got bira karê min ji vî milletê re be û ez hatim berî 2 sala ji hatim müsteşfa ferman kar kir. Mi dî ki alem gelek tên û wek divê tên nexweş pirin, nexweşê me pirin. İca mubadere ulu bê kêfa min jê hatiye hizkirin têmî yani. Wek divê nû ez xidmet dikim, ez karî alîkariyê wek divê ilmiyên jî alî wa dikim û madiyên jî wek divê welat bi hacetê me yê bi hacetê va doktorê ixtisayî ev ê wek divê ez konsaltanim me ev ilmê te'bî anî em dixwazin têxin xidmeta vî milletê. Diktor, te eyadel vekiriye li wir yan jî tu li nexweşxanakê kar dikî? Eyada min e, eyada me ev 2 sal eyada xwe kar dikim. Got mehkê ez di meha dimînim, ne mehkê di meha dimînim. Salê di meha? Her salê payîzî û biharî ez ê bêm û wenhaka payîza bê inşallah meha te janî oktober ez ê bêm û eyada minî berê me vala kiriye û me tê dirûtîn û wek divê em kirê nadin kesî. Müsteşfa رسومê müsteşfê hebûn ama nihaka pê resûm be. Yek derbas be bê tiştekî wê bide, bê meynê û ne dermana bide, êk hecet be ez dermana jî didim. Aha, yani diktor tu xelkê belaş muayene dikî? Dema ku pêwîsta nexweşan bi derman hebe belaş jî derman didî wan. Rast e. Ez wan muayene dikim bê firûq ve bê ey tişt wek divê ez wana gişa bame ê pere hebit pere tune bin muayene mecanî belaşê. Ama êk hewatayê tenik bê wilo xuya nexweş xuya tenik ya ne tenik ez dermana jî ba xwe dim wana. Derman hene êk wek divê perenin mexesisan din ji lorê ji dermana re û ji mustewdeata dermana tînin dermanê ê ixtisasê me. Doktorê feqîran yani. Te dî doktorekî Misrî hebû pişta doktorê feqîran yani. Kargê insanî dikim kêfa min ji karê mirtê. Wextê ez xidmeta wa dikim ez mebsûtim yani ez kêfxweşim gelkî kêfxweşim û xidmeta akim. Ez dihelikim çil nexweşî rojê ez bînim. Çil sî heya ez dibînim ez teabim jî bes ez wilo enjoy dikim wek kêfa min jê irtî. Nefsiyan rahat dibî doktor dema ku tu pê dibînî nexweşên tên cem te peran ji wan nastînî pêwîst be derman jî didî wan? Rast e. Nexweş gelekin yên ku têne cem te. Hijmara minî par 1500 nexweş me xas kir wek divê ez datînim. Îsal Tu di mehan de? Doktor Merwan tu di mehan de? Rojê sî heya çelî. Ez di roja dînê de ez naşixulim pê şem û în ama 5 rojê de ez şixulim her 5 roja yani neqeba sihî heya çelî nexweş tên. Zêdî kemî sihî jî tune her tim sî heyî. û Ameliyat hene doktor? Ameliyatan dikî? İhtisasê min ne ameliyatin, ihtisasê min ez romatolojistim. Romatolojist yani emrad romatizm. Belê.
كتين نخوش انت براني خلقي كدارينا. وديج حلبي حياة ديركي يعني نخش قال لك يعني جديريتين جرقايتين جديركيتين عاموتين دربيشيتين قال لك نخش يعني متنوعا. كس آلی کاری تنها که يعني دفي کاری دا تبتني بسري خوي. استني بسري خم مرضى قرتي وبس او دبي استني ما باشا درمان دكتور درماني بيويست لجمع پیدا دبه؟ درمان ام دج مستودعات كرن درمان هي درماني لازم به ام تكرن درماني تنا بشي شخور پیدا دکن نخوش خور پیدا دکن بيجن وقت بريسيتي بين فاتوري ورين از براجي دمانا حقي درماني وقت بانه از وقت بدرمانكي بهابه واجنبي به وبري تنا باز دم وافرش كنت افرش خير خوازيا مالباتا منه واهلي ريف فرا نجبر كم تنيني اهلي مجي دين بريمي خويمي مالباتا ماي امالا بيري حوالی میپرن ددن به 20 دلار 40 دلار 50 دلار ددن و ازبوات کرم يعني. ها يعني دكتور اف وكا بروجيه كمالباتا تايا مالباتا بيري مالباتا ك ريزدار وناسكريه يعني وكا بروجيه مالباتا اللي تسر كيشي او بروجيه دكي وك دكتوركي بروجيه مني تبخوي بس آلی مکر دی کارکی خیری و کارکی چیکی گو امیشی بتر شریک و امیشی بتر حوال وانا جی دكتور كواليتات درمان سوري تشوه مثلا بري درمان سوري قالكي مشهور بو نافدار بو يعني دقوتن ياك تشو صيدلي دقوت درمان سوري بدمن هنا وتشتا هيا هين افتشت هي ومن خوا سر خوا جربان دي اي سوري هين باشتر هين باشه يعني هي كاتشفاينا هي وقت درمانكي جي خدي تشتكي دل مثلا بريطانيا مايا دكتور مروان بريطانيا مايا لروجافي كورساني مايا تل هر دو جهان تا کار کریه استا پزشکی استا دکتوری الجمل روجافي كورساني باشه قال لك باشه بس بجملتي مربى هاي يعني اصلا يعني بريطانيا از مامي يعني حياقي يكي درباس باختصاصي مشش مهجر حياقي درباس دورا يبي يعني افا بلاش بس شش مها دورا يبي حيابي يا هر اميرجنسي هر مستشفى يا تشكي خب دبري اما الفيدا وطي يعني تختوري اخصائي برن وايه خوش كاردكن ودستي واسع بتختور قال لك الفيدا قنشن وباشن يعني افولو مسألة تكنيكا أول بيتري يعني ودي مسألة تشتي ترن حديث ترن الور لأوروبا لبريطانيا جي تأمينات صح يعني سيجورتا يعني لجمال روجافي كورساني اف ميكانيزم اف سيستم تنا يا دكتور مع الأسف شكورتا تني وانشورانس تني قاف انشورانس عملت هبايا وبيتر باش وعي الصحي الفرسخرة ما ملت فقير الجوال بخبري حي بيا دكتور مكازي تشلو خبري حين مع ولد بيتي از بشغل از بيركار نقدر بمكامي تشلو نكن يعني الفيدا وعي الصحي برو نخش علي برو كم مع الاسف تني مثلا الدربه وكا كولتورا كي خلق فير بويا حر چند ماهان جاره كي دچن سردانا دكتور دكن خفحص دكن الجمل روج افاي كورساني اف تشتا هيا يعني اف كولتورا كوياك بيكو نخوش بك واجي بچ جم دكتور خو معاينه بك خو كنترول بك هيا اول جار اشتد بيجي بقولوا تنا البيت بقولوا الويدا تنا يعني وقت بيل حالي اخو كان دكتور كان فحصك ايش كل شيء كان بقولوا تنا الا بدا حالاوينا نأزم وتشيك نبي ناي شو قال لك جارا يعني مثلا نخش من اولا وينا قلت بين با مرور سهل تردبك مرور تشخيصي بدي درمانه بدي واستمراريه بيرك اما وقت تاخري وتشوهات بير شيء بين اموري خربت يعني ما اجا افنها علمك هي بالكشف المبكر عن الامراض وقت بري نخش بك بمروي فحص ولو باشبو الولات اوروبا هي الفيديو تني مع الاسف نجمع حتى يك نخوش نكفى نجي درجات بلند يا هري بلند نخوشيه
هیچ نای بیراوی کو بچه سردانه دکتور بکه مخابن براستی زانیز برچش بر پرنه بهایه پر اش بر بهایی و چه مار بر ولو بری خلو بابیش او بیرا ولو نابگن و جیره دکتور دست تصابه کیف خوش بم کتبوی میوان من مالا تا آوا جبوه دست پیش خریه پشتی به پیوینه دی و میوان تگلک بن دکتور ساعات خوش والله يعطيكم العافيه زور سباسا قناتي ودكم قناتي رضا ساغ وقضاء ساغ بی دکتور مروان پیرج قامیشلو گلک سپاس